Langsung joto no ani YouTube channel lo kitini update na phakya tinang duita news kapar kainai first news ka puwa karatai dilio thangnai sini dimani bagai saka sainai tipra chikun chabo mai ani samu bai puwa kara mokol mukti klai jagainai tei bio kok samani naranga bo khnai nai di हमारा टाइम तो गया। हर दिन जब मैं पलंग से उठता हूँ मुझे मालूम नहीं है कि शाम तक मैं उसी पलंग में सोच पाऊँगा कि नहीं। ये फाइट अपने लोगों के लिए दिल से किया। इसका असर मेरे परिवार में, मेरे निजी ज़िंदगी में, सब जगह में इसका बहुत ख़राब असर हुआ। ke norong jeta buwa garan khorang khnai nai te norong ni bakhawa te norong bahai ma tongka te norong abo omen khaisan ne ta pokding ke khasang tection news no salai ne ke tection news ka ke hatai kotoro strike je buwa gara abo khaimani abo kasu jang no janai lahar abo koi tarik ungnai ke 28 tarik ungnai onek soba kotor ungnai mai moi ti se ekre hopung sapung kasu jangnai ingke bun bagi norong ready da norong comment khaisan ta pokdi ke norong jodi se tipra sangai tong ke norong ongkhana da ongkhaya da norong comment khaisan ne ta pokdi amon bagi norong video no choya sangai bagi hambai channel katal ke subscribe khaira di tipra sa ayok lok thang